Ngamiri alitungugio bisine bwa gavana wa Meru Daktari Julius Mbijiwe ugete weti na mbere iburemete gukinyantore na bwa ganuntu bwa Mbeca Gucererwa kumakiri thirikari nene. Mbijiwe aruga thirikari cia Kaunti ni gukurukira kagita gako umo ni untu kumane na nkutano cia mutambo jo mweru jo kweza na kandarathi jurajo tirakinyanira ugete ntukwete kuraja maendeleo ya kambiri ya gukinyantore ne agikawira ne thirikari ya gavana mutuma ikombana mutugikare na chotariria. Kilimbanjeti ya mwaka jwa thirikari jwa ngiri jiri mirongo ina ithano gwita ngiri jiri mirongo ina ithanthatu. Kaunti ya Meru itithirite gitumira kinya chiringi mwekere kuota ya mbere na tukenda kumenya imbie kurea ingi ni twithire twichwana na murungamiri wa ritingugio bisini ya gavana Daktari Julius Mbijiwe nethira gitariria thina ti Meru iri kana Meru akithirite kujira thina ije indi akiuga kinya imwe cha makaunti kiri mongo jwa Kenya na akiuga ni kumene tagarira thirikari nene ya kwendekithia mutarata jwa e-procurement ayo tumite kwithira kuri na witika ora kiri thirikari ukurekeria kigena kija kiri thirikari cha matura indi akiuga kiri kuota ya ijiri ni baibangite bakungana gutigira bakari tangu gibunkatha gutigira kagita kau batithite barengu gena bakumirita monka bagwatithania twithirite kwina the first quarter ni rarikirie lakini mbugeomba kwithira absorption yeri low not the fault ya county ya Meru no ni across the country non to waira ithirite e-procurement system ire tumbite kwithira operation across all the counties in Kenya ya tuma twandile ya tuma national government yendire gutunenkera Mbeca as a result watwika as at the end of 30th mweri muthiru watwika absorption then nothing much and happened Kirimantu development. However kireji enande makawa once kutege Meru County across the country ukona its performance na kirero teruregani na baraba kuthuja thirikari ya Meru ntumwa ya Daktari Mbijiwe kirebone je gutiri thirikari ritangugite na upinzani ngoyone checks and balances ku ensure manto ya gwita bwega na that's why inya kwina assembly for oversight purposes but turiuga tue anda mutumanto ithinkia tuga perform nanto patukire scorecard bone are we performing or not. Number 2 ukarigeria kengwe elito on the ground apana watch things happen na mando jagakalika ndene ya Meru County no already impact is there sponsors barabara bakora donors beto they already on the ground bakireta a lot of monies che komba kulitango on the ground so our people omemaraba upinzani with the oversight. However, look at the performance. Keri potrate to shawero Juma rea kwa rieto ni motugen kare.